Dobar dan, ja sam Mihael Čudak. Ako ste gledali prošli video, znate dobro da sam sam sebe izazvao i izgubio, jer sam kreten. Ako ovo bude plovilo, ja ću uzeti vreću i skakati oko cijele Trnovičice. Neka skakanje počne. Vrijeme je da vidimo smeće kako lazi u vreću za smeće. Napokon sam na mjestu gdje pripada. I Mihael, kako je? Bolno. Ovo je mali skok za Čudaka, ali veliki za... Subo je Mihael Čudaka. Čudakčanstvo. E vidi, ovdje što mogu staviti brod. Možda bi potonuo. No, ne tak brzo, jebote. Daj mi još jednu na ovom. Da možda dvije stavi. Da, daj. Okej, druga vreća, a? Da. Mislim da će mi trebati 10. Tak će pogledati. Nema, ne ide. Da nastaviti. Iskreno snimat. Da, nažalost. Koliko ti je razina sramo od 1 do beskonačno? Ja sam Čudak. Pintar je idući. Ide. Ja sam spas hrvatskog naroda. Sjeću se da smo ovu trčali sa zastavom. Idući dan, pola naselja Trnovčice se odselilo. Znači nego sreće pokreće sad 2 metra nakon. Kako počnemo bolit noge. Zabolimo kuda. Mihael! Imaš pratiti. Kako se kanal pitaju? Mihael Čudak! Idemo! Gledam dublji na pulja čuje. Increasam subscriber. Dobijem većeš... Sad reci ne! Zašto? Trnovšica. Evo ga, sad smo ušli u challenge. Okej, sad možeš Zagrijavanje gotovo! Aj su dalje. Izlako KKK, ali za bijelce. A dobro, frajeru, bitno je što kvalitetan video. Ovo je vlog, okej? Ovo je normalan dan Mihael Čudaka. Dobar dan! Dobar dan. Da promijeniš vreću. Da. Ajmo pitati to. Ova je pakret spotila. Da. Dobar dan. Trening, Da, trening. Dobar dan. Znaš kaj najveće, ljudi uopće ne gledaju čudno, ljudi mi se ne smiju. Kad držiš automatski se... Ne, zavolim. Znaš kako... Kači i hladno mi je. Pravi priča i sam, dobar dan, ko da ih zna. Ja te ljudi u životu vidio nisam. Pa ne, frajeru, vidiš da pozdravlja sve. Nisi ni ti. Gotov sam. Okej, aj bok. Da, znam da nismo imali nikakav pravi završetak ili išta, tako da sad ću sam reći nešto na kraju. Kaj sam htio reći? Ovo više neću u životu ponoviti, doviđenja.